it may say 2026 there a very, very tough time for Ghana cocoa farmers. Because I was saying almost soon is so omudi cocoa akoma crash for abosume na ini sika mai aban first come enfentum ko almost soon is no uko media this one Ghana for no so no any obodi dokwa abefo so obun koma no ntum na omu ye greedy bastard omu ye ni brefo greedy people almost soon mawia ana ebo mu no be wan kire mu no akire wadwan me e wo comment section hi Penyah block media mesro say ni di mo obe like video no da mo subscribe button some be click notification ko no flash update na ba kire wadwan da me e wo comment section so ba so no share for so enya bia hwe so the last time your video am kire mu say 2016 as of October 16th October 2016 ye be kwa abatu mu ejina maadu ko see December 2024 2016 e be ko October de ko wiye na cocoa price per bag under NDC government John Mahama na at 475 Ghana cedis 4.750 na teachers packet ya 1300 2016 na teachers salary 1300 oh my we home na 1300 and you know NPP better na kunya ne so 8 years na kufa no bo me better na kunya so no they were able to move cocoa price from as low as 475 Ghana cedis to 3,100 to 31 million. And teachers packet ya from 13 million e could do 30 million any actually. But for all this, cocoa farmers, yeah, caught 24 election. Auto Force was able to convince the cocoa farmers to say, a coup for the buying ACC woman. A coup for the buying a boom fast. Now I was going to cocoa by 65 million. Emma a talk cocoa for you trim. Now me trini who I mean tear papa no massy. And penny for crossy, when I move is up and say, Sir Quattro cross of bound to my a yet teeny dinny. Quattro cross of bound to my teeny dinny. Any payer on original money, a catcher momo said. I buy ways Simo. If we say, I wasn't going to cocoa back 65 million or no pencil. A boy can see or Timmy Toma more, a 4,075,000 Ghana cedis. But no was able without shame. Begina monim catcher must say, Nippon on number 2 free 4,075,000 Ghana cedis to 31 million or no mum and ACC more. Na sebia ma me mom papa fo adwene da mutirimu. Musuma je nsem wo yedi. Musuma je ensem wo yedi. Enibre greedy. Yes sebi adufudie de kum kwase a no kure adufudie therefore adufudie de kum kwase a no kure pa no kure ko de kokuafo na mu sisi ano maje mpanimfo kase na de se adufudie na kum kwase a greedy obi a ton of 4,075,000 Ghana cedis no na mu superjefo obi aba be ton 31 million dia no ton 4 million na sa aba be ka kire o se do ton 31 million no esisiu na waje edi ebe busia comedian say busia kokuafo omusu because 65 million is for promise woman no and me materialize anya adwuma o man ntimi antuma ankoduru ho no be in fact no 35 million cry it was just 32.280 after as akoba say koko no Jesus have take board so kra ba form beduru 26 million ho no ansa na buy net matuaka the cent ni koko akuafo no awmbum koko ekọ akrache wo since last year November ebesi ne obi ansan kan sik ama media no so no say omusu ehwe ona bo say ono so break yama no ye nya abotira mana ono so be home ba ye nso ye di obia ye di kamafo obia ono ne ye kamafo eni ti say yanso ya fa pressure ankoti ni so a ono so beda obale lasinti ni ye di abesi so oni ye kamafo mahama so nti say entro ro twatira ye no enne de ye nyina ye ni ehu enti ye ni abeda ho enti opa sika no ono de opa onfa sika no ema ye opa so a oni ontira so na emom no efie aka ye nim efie melu e de abosome enkro no aso awie eni ti yaso akuafo ye nim de ye me bati fie onko school
Menu about if you on school. And it is or no, ne magua blochire, not to see yama, yantina, and Yankoswa, young class of Fontino Grass de ya. And you are no so a brand of swan, or Behu say Yanso, Yanyabre. I'm not there. What on go, man, or no, Ulumu. I am the say. What are you na kokuma ye? Enti say na say wadada ye no ti on tua ye ka. Wadada ye no ti on tua ye ka. E ye wona ye ni awo. Wona obaka ko kan ya say mama ye. Enti wo dia na wo tua wo ka na dia wo ka ka say ni wi no tua ka. Wo so wo sabaka wo sika. Enti ona bo wona ye ni da wo so. Wan ki ye sika ama ye ya. Ya ni ba ya ni abre ko. Ona ko. Ya ni abre ko. Which means you become major season. Man spray and air base. We cocoa focus 120 acres. Now I buy the fertilizer back. Now you bring 10 bags. They are more firm. No, miss me firm. Master Mama Canadian matter. But the back up. In fact, you're 2-1 and more crowd. Nanso, Sebe, yes, so basically. I'm not there. I'm not there. You say Yami or Betty? What the quiet is so dear. Because you are break Papa. Na ano ana ga ho je hwe kokwa for se man come on to mo ani bre mo ni brade mu ya ni brefo mo ya ni brefo mo ya ni brefo ti mo come on to mo so ma wi ana ebo mo no esi kokwa for su se boy se busumi 9 year ban ti omoka kokwa for the only time I expect him to be kasa this time the only time I person mo be kasa ye you say you to mukoko nim e da ko 6000 na mo be bo aba na baso no na pese yeti apart from mo be cancel bi anchire bi mu ye fine ho say you after mukoko ye to mukoko enye yasem the only time I person mo be kasa mo be ba bonte be kasa oh ye bo aba na baso o promise say koko no o be ko 6000 no na akufo aba ni ACC ye no e o price no abani di akwa 6000 na maye nti eni agi eno na pesa yete apart from eno mama mbeka bia nkyere ye because mu ungrateful beings mu ye like mu ye boniaye NPP aban hihye ya wo de makoko kafo from President Kufo time eye mass koko spraying pruning e can say free fertilizer ye bedada mo pe and this bapa operon but that on pay no omuka kire omo ye selective about fertilizer cha no omo ye selective no omo yi omo crofo omo chairman no omo secretary sa omo ye involved in omo into cocoa industry no omo ka say omo farm for more party card mbra no more fertilizer nyina na ekoso Ghana ase and mu be dey ka che say intu omuka boto kra edition no mama ka bia man ye pese be tsasem no ye de nim se mo atomo ye omutom koko 6000 mama no na yinim mama be haya sum be dwadwa ya sum because we are see so we bonia ya we ungrateful these are the things that go to wabrabum obi ya de man woni so obi ya de man no se woni so koko scholarship na man for tin class ya ye de koko scholarship mo abramo akuafo no mu benefit abramo akuafo no mu benefit obiti nkranse won koko duada enso wo benefit no koko scholarship ba na ye di mana busiafo na wo kwani na wote ewure mu no na ye fa koko scholarship ma President Kufo dada romo be free education and e klesa ne mani nyina firi ho no enso ni nyina antire no boni aye ungratefulness na mode de papa na se mama ka bi ankyere o ye de enim se ese ni mukoko ni ebetum 6000 eno na enim enti mama be ka bi fufuro bi ankyere why enti musu no ye ntiye
Ghana akuafo no Ghana akuafo a muti koko mon kama no ntum ho Ghana akuafo me se mon kama no ntum muti koko mon kama no ntum mo se de yin mu koko no aba na to wontua muka enti so koko na munya galamse ni tuo na muanya galamse tuo no galamse na se koko ni nyina no aba no wako adwama so no ya nto yase mu koko na anya papa ya nto koko ni nye galamse ase no ana kakra so ayetoye no dollar no se mu nyina mo gitum sandi si ba dollar ni yate so se mu nyina mu nim ti aba no yate dollar no so na aba no waboka do mama waboka wo ti bi kan kira mo se me kan kira mo do mama se me kan kira mo se galamse na mutuo na ya ka mu nya no asem koko ni nyina wadi ko adwama so yase gala no ase koko no ya nto ayaka kakra so ya di ya wo mutoyo mu di sikane ma no dollar no so akofom waba ya no wabesesa ayaketuwa bi tuotua mu ka enye enti afi no wakope bosia wodi abetua mu ka bosia no wakope ma no ti president no sisu dwama ama wo semi na metimi aka ache mo nka ma no ntum na mususu money din mususu mon mudin Ghana akuafo mususu mon dwama ama ni din na koko no ayaka we kwa adwama so galamse no aseni nyina ayaka ya nto kakra so yade ma no munyina mugitum dollar yate so ti ama ode ba ya no osesa ketua bi enso twia ti munka ma no ntum ayaka wose ayaka ti bosia no wopa amamo ti mumma dwoma ma na sumunna na woda wontimi kan chem se ontua obetua na okope bosia ana amamo ti munka ma no ntum kokofo mo shatapo mo bia ni wa wode akufu ado betoto se akufu ado peso no na yeto ni ayesei galana se no galamse no ase koko no ekwa adwama aso no eka abase tuso kakra wonyaye no dollar no so yate so ti munka manuntum wosia no wakopa amamo munka manuntum na mama do mama na sumunna na woda watimi ada Papa ya okasa say Mahama ntua neka otoko ko ntua neka ena ohu bida kra oduma oye tenya oden aban tuaka o yenya oden I read obi to koko 3,100 amount no was say tua empa hono de aba na ye first NDC for we mu ye jo mudi ebe ka kire wo say meto 6,000 amount ni wani age woni brade na grodi na wudi achi ya underground campaign na yenye nkofo bi say wayosi kwaku manu na na ya akroso na aponche na wachire no akroso no nam ye campaign say 3,100 ni so into 6,000 wayosi ani mfumpi ase kwaku bishina num na mu nyina nya biadi o makote also mumiamo yenye ye catch le say na me de me hikra me ya ayesa nurse for the teacher for no obi atua la wa de ma mo atua mo ka pepepe fa workers ni bigum na ma ha be dada mo a ya gi o si ye nto ne o mo na fiafia ni yehim no wo ye mizu wo ye meza yezuzaze se criminal for we mu President Mahama o ade no o ma o be president ema amafo koso guguye amafo sikesi anche because of say Ghana men obi etimi ye be campaign na ne adwen ashawo boy den doko ne nchinam bitters as say kra me yere da na me say me wonsa ne sabi eti ehia bitters boy den ene ntimi to bitters Ghana fo binom sabi ebi mo adwen wo fo monti ene mu usu kire hwan se enye mo den ye fa wo kire ye ka bia ne ma me ne papa mu sika kokam
eti ne yɛka ho na nyɛ mlantie we mu a mo yɛ underground campaign tie Kufuado ene mu ne ene wusu tietiem uhu bi da etenya odan mmefo hechire ochina woti NDC din a wo so ni criminals na ahia ochina woti se edin bi di NDC a na wudimlika no to wuram because President Mahama opedi okodi ewu on na busua aka 3 years na okọ woti ase eti niam ye strange nko na oye hwe economy bia ewom President make Baptiste and all Chigan economy no policy no as a peche and trade nine and a common crofo and a Frederick and Paleko for the kitchen a come Ubi1 was dollar jina and no what radio susu see me for hatchery so we see my I'm the one of the grand campaign tia Kufuado and about me and the musica na call lockeno Zikano or the GR no $1 because Ghana afford you from into the sham not dollar region up it's a commodore crowd dollar $1 we'll see to $1 when near boys $1 and you let your money any young man ne abusuan we de mama kan asem we bi na me say Ghana ko akuafo na mo ho akire mu say hey ewiase hu he se ka se kwaterkwa so obema ntoma tie ni din no eno no obi abefa koko price na eye be 700 Ghana cedis as saying within 80 years what me dia kwa kuduru 3000 Ghana cedis last year ya na koko no na ye 13 million opeje mu eno de call 3000 obi say oh David osisimo na say nko mamo 70 million me ba metuma kwa 70 million oba ye no wantimi antuma anko 70 million na de ye digya no kura no wontimi ntua mamo koko ni gude ya gi koko na gu ho enda akuafo mantimi nko school so ba hu kasa de amukudi e kire koto aba ma hama no ene mu nne Ghana akuafo we dem ho akire mo pa mo nko pa Kufuado chaw Tell what your mama, I will comment section. How you Penyah Block Media. Accra.